Torimo Dato Sinuala Kada Katong Harong Sondihon Harong Sondihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong ay soko ira sinundaw kadang ketondo Yesus na sondihon harmaso takong sonda Kosurot ako dinangaantakan Korong inaw nilpong sara Kada katong harong isondihon Harong sondihon No kitang balut Yesus kasasarit korong mauduli ay soko irag sinunulaw kadang kotono Yesus na sondihon harong sondihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamuduli ay soko iwan sinunundaw kadang kotono Yesus na sondihon ay soko iwan sinunundaw kadang kotono Yesus na sondihon kada kotono sondihon di Yesus Kenong misi sa tokad iswang sambayang kinarhengan iswang kerajaan sorga konsi kau dat kaso benambay na kano kagihad Magyampay iswang kat kaisisan na sumambayang ni suswabit ti Berkatay no piramutan dahay gisom dat pasingga pagindalanon dat kaisisan dahay kasuaban na bayan na tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus Amen. Okay, o sanong kasuaban kumadati din sanan bayan na po tulo na po panambarasan dati nga di man na hartamo 17 hari bulan 5 hingga kahaharaan hingga kahaharaan dati numan pempohod iswanggot Matius 6 ayat 19 maanto ka na po ay o ilogi sa 24 tulo na pod panambarasan da hitid petikan tay ka pinaganuan iti ayat nga hal manimunggot harta ayat 19 kada ko na panimong dot harata da hiti pamagunan hiti na pamati pamagunan ngangat jadi kamo nila ngangat lagi gangak man paggangak lagi ngangat dan karat memirag imanakaw nga membongkar may panakaw pencuri nuka pencuri membongkar serta mencurinya tanay
Jadi memang kau ini pergi mana kau nga pencuri dia lo mana kau ki ini pait may pangurias nga mana kau panakahon tokay ilo mati ka mo na manakaw nga susuhay mati ka daw lo manakaw ki hari manakaw kaya no ontok no po di mananakaw kapit mimang iri nakaraja di siya tok kaya imoti ki nga man tadi madi pananakaw siya tangkapon ko bayaran no na po pulis pero hat pakianuan bayaran tasaraw ko hit sorry tadi ko dilaid painsi ko lahilas sahas hara di handphone di tambalot daw natagak pingi human hino natagak na buri bo hara mini pagano may no di talipon na inumbor haro manguni ay manguni ka ba talipon na sambuto iditulun ki no kadigdit sangano mimbalangas mo di siya di maano pa di siya pintagadayit minanambot kahit na di siya mimboros no kadi minanambot iti na daw karajati kasyo karaja ko no po manakaw no ka iti na karaja ko at tirik ni kada yung manakaw tiya digi sudah pun naman ni panakaw barang no papanganak pakago dia iti na karaja ko tika namila kurayan dat pengkura po kina panakaw pengkura po namila kurayan tumbayan ako agumo ipagilitan dati dat hari pengalaman dat na panakahan iti na po kaman na panakahan nga ara tagyati kantakan hingga dito sa nung panakahan ay araat nagyaki sa kirad harit mananakaw ditid pagilitan dati tempo dando taubat na kamaki tumaubat ako no iswang na pod hukum kasapulo firman iti manakaw nga no kaswangi jangan mencuri nga haro himagay manakaw otori mo da tulun otori mo da masyarakat ipabanaro ni pananakaw nuno haro kita ko dito mencuri hati kagi itino pa kamanda manakaw ginawa ay di pasalawan pabanaran ti kamanda manakaw ginawa nga ipananakaw ginawa nga ako ni makasambarang sa kira na pod bujang sa pibujang ay katagadan iti manakaw ginawa jadi kabanar iti manakaw ginawa nga pento po iti makasari iwayaan ki pagangatan na pod hiti nga kada to ka na po ni mong dat harata dahiti pamagunan o tanay o gumoy mamirag tanay no kung po ka tanay nga garumon no igangak nga pensuay kan telo bagi tumogor rumomok tumalup iti no ti kahaharan ti pamagunan ihalo tumalib suhay po na manakaw sa kira na pakarahian na tangaw lunit kahaharano isa na paralan dat aso no ngot magal diha nga ngon pa nakahawi diha do kahaharaan jadi paduli dahar laman nakaw kuren po memang pensandad na laman nakaw lo bo
nga nuno inay po pa sarian kasari dati dat pasti kan do akon ko iya haro manakaw haro hi nuno na pad ti pamagunan nga haro nga pasti kan da ilo na po manakaw ilo ko mo yan ilom akon ko ihati akon ko iya kada ako na po yun sa duwa kada po ngay pumusorod isusuay ihati po pasti kan dat akon ko ihati ilo manakaw pangkukuran o kita ko didigulod hari tumalibot mantadot mo isikul di laid tu mamanaw gakod ki Mumbaya no may panakot tapayas may panakot tapayas sir komando wakon ki pangkukuran ti kasala itu re Lawson ina po murid Jesus di laid pangkuramay la di ay minakibanar iti may pangkatu idigandom ka amo katalib to katumatulun mongompurion na di hiparay kauyo kay may pangatud ang isa dua manakaw kay tedi sakira na pod ko kita ko tapayas at tok no ko silaw tamod nga amboloson mayo no iyogo demi namarato alasan no po nga daripada ngayon dasit kanu gi daripada ngayon numomporok ka talib ko no durian tok haroloho musangking ki kasala kamoy pangano di ay so sangano harohopod ngayon nuno pa to ngay so kasala iri kamo niya galidit amo idagi nga secara jujur lah sebagai iati sebagai sangano ngayan no pori nga namuti asano nga ginawon di topot kopyo haro na giat akurang ki akon pondod miagan po kadurian ki pintob nunod iso siyam potua ka ngayon no intay suwab siyami hilod pa ingwa ay so no di nga ito na natatak no lohono ihumo nuli mo na tinanananon ay popol po decide kini paganot tihoy ka sudah pun na ano potiriko po hikulit may kago pidokoto lopoto round nga po pinsuluhay kakata di sangano nga po ginarab moy suangga sulapo wakon makan ko po diri toyan no po hit pariuk tokoy suway na dito digi ino po idoh kasuwayan ni di sumono nga lang imay paganud kahaharano wakon iya di mo tiri haray ti di ay so ni kapuri manandat ay so nakantag ya roku susi edited di hoy mo'y kapagano di damokon langsung ga ay so no ikapuri mananud no kadidam malayo rasa borsala yoho na pumuhay ako pagano damokon gi nga rasa borsala mo kapuriman kad painsala iperbuatan no tokoy susuhay mo tilo gi ino pa dihit nga napabara sa ila ka mo naman nakaw lang nga akan napakadiya painsala no matiri gi sakirad akon ka iya asangan no okay nu panuhuan dahilo ayat 20 nga panimong no
do harata do hila suruga tu hila no pa suruga ang tanay ko ito gangak ko lipos ko nunu ko togor amu momirag iman nakaw nga ano mo'y pangurias ayso no panakahon nuno madi hartad milad igitan no mo hila suruga ki osaro ko gadi hit ila mo'y pamarian mo hari tamalut tat kahom miagal po ko ilot lumoho ki mangga tok minangwa mo tidi ka piyohi mangga kung tinanom kumain no miagal ko ila mangga tu lumoho ki haro ditit mogi gasaga mogi no kumon dit di hoy mogi unta tari kang kuyo ho mogi unta tari na ti tanganak bapak kau pencuri ka dia pergi curi mangga kami memanggi tanak gitu so nuka di tanak bapak saya tidak curi ka sebab dia ambil yang jatuh saja ka baing kukurgihan dia ko kasaro di panakahan niri kamu tu ina pakai panakahan ni nga ipainguha ina pay oloho nga amo kasyo hila no pa surga nuno no pay kahaharaan ay so no mumirag ka nuno no di harta kahaharaan demila digitan may suruga karita mila digitan ka may suruga tusin nupo handphone paing kukurahit haro nati tanganak kot ongorohyan tamo da pipiaraon ki opus say siya ditingaw nuto hati siya milo kadi asalamat katitingaw asalamat katitingaw ko rikoton dat Yesus ka iyati nga manto kod asalamat nga kasiyani tanak kod payhadan dondo komon mo na asalamat bosikol milo kadigitan may suruga kan di tangan na kaminguhat ki gumu na pala pagbuhatan nila bo kadang-kadang kot ihati piya sebagai itinong kalohing itinang kagayo haro hipanumbayaan da sumo anud miagal ko haro midupagun siyo haro araitan ki kumbala ko kita dilay dat ay ngayon patanggaya tusin imidupagun sera man lisoko ngon patanggayan da tusin doho na pod tangana ko kita di doho na pod osoro ko kita ko dit tiod di nga arubatan ko tu haro po kato di mogi boboli hilod ay apatay kat tasoro ko di tanganak apakarati la nga ino pa'y panumbayaan di laid nga hari gyati kamundat ikoposiyon dahilan namatayon ki jadi buli jadi iri na panumbayaan di lo patanggayan da tusin tu magiboli-boli hilo pamagunan na namatayon ka patanggayan na dit pakayan nga ino pa'y kaubasan na orang dati itino pa harata kaharan nga milad igitan na may suruga ki sedangkan daw matay no gi ato kay milad igitan daw matay panampakay dati mantad ko ngonu potonggoyo haran na pa'y katama haray kauyo pakayon dati man patahakot tulun haron nagi komoyon ni ditya di ka potonggoyon ki it o nga bandol
Ay, muti ay lanom hinongay po minamakadigulo ki. Nga iri no kamoyan dat ay sa iot masaalah dit anay sa ngano nga pakayan to ko it panampakad natangkiadan tay ko ipinoboli ko pengkuro. Sumili nagyat tanah iri mo ki. Jadi sanok nagipatahakon tangolun isay orohyan. Ya di no. Gumo na paguhatan to kala suruga ki. Right na pakasuruga ay. Harta pengkura di mo ni mong harta may suruga. Tok panatas ta kono kumarajad kumpulkan la harta mo di surga kadi. Pengkura did papabing ta ko may suruga ki. Ayat 21. Hinggo na pumati harata no. Hiri na ginawa no ka. Ratian na po dati ti harta pamagunan ki. Ya di mo ti kapyo. Sa kiroh dat pinapaking no ikarita no dhelad. Kondingaw. Uli ko no. Pisoro-soro no rin. Hino pakaturi. Papakinga no karita no sakay ka kapal. Hilo kano sadu. Hilo ikarita ginawa no digi. Walay no. Tinong kiadan no. Hilo na ginawa no. Ay madi. Ngayon daw manakaw. Napatay ko na ako di higisid di hoy. O saro no nga ito digi. Gumuli na kago mo'y intong. Napatay ka amu igis. Megalahin pon dati. Olihuan. Sinadu kasapig gumuli kago. Nakura to gumuli kago. Suway ka iri na ginawa. Moda si kago ngayon parisawa. Moda si adapatan na suwangihin pon ki. Tok ilo no matila kabaling kahangan nga atapot no matigyalo eh. Hinggan nuno na po'y kahaharan dati. Hirini ginawa to ko. Sumambayang. Kadit handphone nga. Hinggay ginawa. Hiri pa sambayang ginawa no. Yun na po. Terus tarang ako na po. Dadamat na sumambayang. Manguni ha handphone. Hiri na ginawa ko. Akan piya ka doho. Manguni na handphone di tambalot no. Hilo na ginawa no. Sipon o dos. Iri nakakuhaan dat sumambayang to ko. Sa kurang-kurang ka silent na handphone dati laki. Mo'y manguni na po nga. Suway ko dati ginawa ompuong. Manambayang nga ompuong iginawa. Ampakan tamod na po siya sambayang tayo ko. Suway na kamo yan. Kasimpang. Kamo yan. To hilo nagiginawa. O kon piya ka dati nga. Kampay, kobi nga ito ko. Idombokon ki. Okay. Iswang na pod. Ayat 22. Nasusuway di ko mo yun. Agulit ta ka na po di la suruga di tino. Agumo na paguhatan ta ka pasal ila suruga nga. Mystery. Nagikadaw lo bo. Okay, paguhatan. Iswang pelajaran nati da bay no. Nuno dila harta. Demila takod. Timungon dahil suruga. Ino po it apilalaan dati. Nuno na milad igitan na muli dahil suruga. Tingaw. Tasu. Karita. Handphone. Tanak dati bay karikar. Nuno. Ay, sa'yo mo timilad igitan ki.
Ina pa mila dati igitan da muli dahil suruga. Na iti nakaluarga dati. Suway ka kaluarga dati, miloh ta ka nagidat mangangat ta tulun da suway, dat muli dahil suruga. Ilo iti nakaluarga mila ta kadigitan. Ilo nat isiso no kapiyahin miloh dati da igitan. Jadi pagangatan po dat kaswabon da bayi no nga nuno. Miloh ko na po man boros sa laki. Timungo na dati o kaluarga dati dahil suruga ka. Iti kaluarga dati nga agumoy mati mo mirag. Tanganak dati agumomong imbayat. Iyati mikaruhang agumuit. May angil-angil ki. Ilo nala timungon dati lo. Iti kaluarga dati. Tu hilo na pohom aiso na mamirumbak. Aiso na mong imbayat. Dadaw na tanganak to ugumo kay bayatan ka. Hilo na pohom aiso na mong imbayat. Aiso na mo'y panakaw. Aiso na mo'y panakaw dit ang kaluarga dati. Ilo na mo ti ka pamilya dati igitan. Kunan ay lanta ko na ina po iharad ti pamagunan. Dadamot no. Naratian na dati tutudan nga ay. Milo nagindad igitan may suruga. Matay po nga ta kay mula igitan. Jadi satu-satunya harata di mula dati igitan may suruga. Iti na kaluarga dati. Karuhang, tanganak. Pengkuraralan dati dat mongigit di lo damay hila suruga. Man, tako na dahil lo imbayat. Imbayatan tako ila iswang na kabanaran. Okay. Jadi, iswang na keluarga o gumbu na tit. Hari keluarga ada ababak. Ino pa'y pelajaran dati di gulo nga sayra da sangulun na pohom tumongkiad man tada kabanaran. Borasan man tada dati dat naidu na harata dati sok ka. Natangkiadan tako na harata. Okay. Iti na dahat I will go dati mo. Suway ko manimong takotit ahli keluarga dati. Iyati nga mo na to si mati ka daw. Kakuan na po nga, bobos ta kapiyang manimong dilo nga inapagay kaslamatan di nga bersifat pribadi no. Bobos ang milo tako na magangat milo manahakot panambarasan ponisiwo nga kaputusan po ilong ano dilo. Iswang na kaluarga dati haron na po'y arato ki sumano. Haron na po'y sumusuway mo. Naginda kamoyon na sumusuway ti kaluarga dati. Bahkan dat sedangkan da inapahit kaluarga din nabi-nabi. Tanganak dilo. Karuhang piya dilaid. Gumuit. Tumangkiad man tad kinarahingan. Tanganak piya nabi. Harohi patayan do kinarahingan dilaid nakuro. Tamod saruh ka boboyuhan. Jadi ilo nad man tako na da umbalay paingkuro piya nga no kadida malayo kita sahut cabaran isuang dat Matius 6 ayat 19 sila. Timungon tako na harta dihila suruga. Milah tako na gina miyagali asusa no bogi. Milah tako na gimani mo may suruga. Hiti po pamagunan nga ta kay susa ta kay money mo. Ila tanganak tok kay iho no mati kapiya kakitad imo napot kapiya nga tumong hobok no la tanganak kahitid dahay. Gara-gara ti corona ki iti kabaktian nga susa ta kadi mangulod. Bulim may garaja ini kamulakan isukup umur
anak kalau lebih umur. Nuno, 12 ke atas, 60 60 ke bawah kali, ke 70 ke bawah. Ilatang anak oriento kok. Iso dua sabat milo pa ilo mundorong. Nga bersabat-sabat to po dihom. Tok apangkal-pangkal limati ka kita nanay. Sakira na po iati ngay may garaja isay pa mangigit diyo no. Kebaktian di rumah ka. Mila to kay kebaktian di rumah nga. O kito to kunod susuay no hat penampilan ng latang anak. Kebaktian keluarga ni Heidi Gulo. Haro di sang ulo na tanakot. Kau bolo tanam ni among. Suho na minamimpin. Mungkin na kinalay-lay dahil gara-garan. Ako ngay kasambayang. Okay, lagu pertama ka. Pemimpin puji-pujian. Lagu pertama Nuno kad Nuno lagu pertama ka minuhat. Hai minuhat. Burung kakatua. Popo kita dat olihuan ngay na dilatangan nakat lagu-lagu rohani dat gara-gara itit ako ngay kasambayang ki. Lagu pertama burung kakatua. O buli matu dari ki karay ti burung kakatua kasakaray tomolohing gara-gara na alay datakaw ng kasambayang. Iyo no pakitam to ilo na mati katakaban ko timpo doon ilo tanganak dati miloy ko piyad iwalay nga misuay matiga ka piyad ko ngay garja ki aulod nga itimpo iwalay no po bobos to kopya nga. Hinapay timpunan, alaid po. Iyahay na po sandiri, pukul 9. Mimpun. Tok, kumarsamangat. 9 2 tulan. Ujujung karekat san taon. Ina po di kabaktian. Dondo, sekirad iwalay, nakarekat ta sandam. O siap no. Itanganak nga ako kotoron naging di tanganak ipiyay mo lohing yoho piya nga monakisikap no pod ay iwalay gya o siya po milon lumatan milon makan moningolondet panampakay tokoy ilo no ngay at cabaran dati po doon do. Oke, jadi ino pa'y harata dati mong dati nga ilo no keluarga dati. Ilo no kapiyahi milo dati igitan. Dumoy hila suruga. Nga pangingigit dati, akon kamilo takad pikanday-kanday. Iyo lo nakadaw sandiri da mamanaw. Rumikot. Dahil suruga. Ata kay milo kumundat man, tako kagasaid. Tumahid ko pa yung kuro. Rati no pwede nga, milo, taka na mo misunod diyo no, mo boros. Tumanod ka amo, kurayan po, diyo na pilihan. Jadi, muntok dati, keluarga mungkin molohing, haratang anak kot, nakatangkid, mantado katumbayaan. No kaindalan, no pa'y tanggung jawab no sebagai molohing, manghak diyo lo, manuduk manahakot nasihat kumadiolo nga memilih ilo diralan daw ang pilihan na dilo re ato kami lad mo ngasal pa yung kuro pilihan na dilo umyagalit no boras ko di gulo ihati no pati nga harapan dirian sedangkan ilo tanganak harapan dirian ilo na dahi unsubon dati may dat ino pohit pendirian diolo nga ogirot haro katatapan diolo haro ginawah diolo ogirot isuanggot
ketumbayaan. Ihati sebagai molohing o ngokoro itang anak milo po sansagan doho no po prinsip pot pasalilo ki sansagan milo no po sansagan no po tu haro timpu serad ori kata timpu barasan nuri nga ano mo kinongong kadang-kadang po porwo lagi ginaunod oh iya di po magyari kan ki mamahingi-hingi lagi karangahan ki tokoy jadi milo-milo iyo no po ko kita gid ilo tangan kadang-kadang apanganakan ko kita sumono i sakirad aku moy kana po ditanaki tumboyoon no dati milo doho no po milo no po lobi po iswanggat halo karuhanian ki milo no po sansagan no po iya sedangkan iyati pienong kolotaw tanudan to kana pag ginawa hom ata koy kopud may sambayang tanudan na ginawa gi okon pondod paing kore are tanda ti pelajaran di nakatalib okon pondod hari anu korohian dahiri hari menguntik dia nga ako orohian mangilag kono di may sambayang jadi sedangkan iyati ino nga kolotaw nga ay dati na pod kecenderungan nga amoy sambayang mangilag apalagi letang anak o kon podid harod lo kamoin do game ki iyati pe molohing nga tok oy bayati mo ti apalagi letang anak hari mi karuhanggot imbulay na ti game di timpunan iri nga itulanut to gi i handphone di nakalaid okon ko megalon do it ular-ular na rin di game di paimpunan na gi mintogod pa ikusad ay susa karon angay no kapagonsok kag mumanggi sa daw kombalum mo ti siya ki kombalum siya mamain di game botulanut isiyo na di kagut akon dali. Isiyo na di kagut akon dali. Pintagadan na di kagut di sao daw. Jadi sedangkan da iyati piyahit nangakagayo dewasa ng kolohing ay bayat to kay pamagunan apalagi letang anak. Jadi ay dohot anak sendiri makan nga piguli-guli manuho may panso piguli-guli manuho na puro mintang ga telepon ki mintang nod nga TikTok amo ako na minatat mintang ga TikTok ki yo nga nung adi ko piya koda sila tanah kilo kang ko ako intong yo nga ako na di kondali mintang ga TikTok oh hari pagangatan dat ministerial edit momon sa TikTok dasar ko percayaan ki isay da ko ngayon TikTok ko may da ko umbalay ay karay ti la TikTok moy nagidira rada la TikTok tokoy right na po kumato o di ayat 22 right na po kumato dahon na pod asaraw ila TikTok di gulo ki TikTok kano po nga ini sangi gali-galo asaraw ko mimpanaw hinggo-hinggo nga ina po ilagod orang ko nga anjing kan anjing ka lagod di iri na rupanya nakura to kami na tanta mo dat tulun na minta nga isang tarit manari-nari pamagyat video di ki ihati piya molohing kododo gimintong nga gumo haro naging kaguhit maklumat informasi hiri haro hi nga man tadi marakagud pilihan dati ki mamili koyoon nom intang koyoon orohyan koyoon
tokoy ila dangay kalau kaboling kahakan do pamagunan nila bo. Jadi paingkurah pia nga ihumon na dati ralan dat moid itinapot keluarga dati nga miloh dat ay gitan dati. Ilo kadaw nga I will go. O timong takod sebagai harata dahil suruga. Ino po cabaran da tagayo iswangget penimungan niti harta da suruga. Nganuno ayat 22. Matoh nuno po nga binabang katinan no. Sekiranya na po osano nga matoh no. Anaw no matitinan no. Nga ayat 23 sekiranya na po ara to matoh no. Atuwang na hatinan no. Mantadidi sekiranya na po ino binabang mantad dia nga atuwang song kuroh no mati kapiya katuwangan. Song Quran no mati kapiya alang-alang nga katuwangan hindi ka. Jadi idit piro-piro pelajaran dati di nakatalib. Nawayaan na dati dat yati na pati nga binabang nga pamagunan ki. Ina po milok kakito taka binabang pamagunan nga iti na mato. Iti mato dati. Kamon na po nga cabaran na po tagayo iti kamondat manimong takot keluarga magangat dat umat Tuhan dat iswang misampurud boras sa kinarahingan. May suruga nga iti na pangingintong iti kokito. Okay? O mantad ko iti mato nuno na po yung mandati nga kadang-kadang kot situk to ko kondorong to ko stuck ka nga galit ti video ito kadang-kadang kot kondorong yung iki aputut mantad iti mato kondorong ko posyon kondorong to ko mintong. Boras sa pod iswang Matius 5 ayat 29 no kadhilo. Matius 5 ayat 29. Napurlo to akontok. Osyo. Matius 5 ayat 29. No kadhilo sakira no pod ino matoh nuwanan ot manumpalid dia kondulo ino mato nu o may patamo ka. Tu asanong digi matid isa pamato nu mantad ko tinano na po nga binasa. Asanang nagid yati na po nga harap kacacatan datinan mantad ko atutudan to katapuy naraka. Matius 5 ayat 29. Ngon na po pati lambu sa ayat ilog sakira na po inalongan nuwanan o manumpalid dia putulan agi ka. Tu asanang dagi matid ay sa tisa nulongan ay sa tisa dalongan no mantad ko asukop pag tinandati nga kasuangin naraka. Ilan na payati lang nga pinapakita kumadati dat betapa seriusnya sangkuroh nang kukopya keseriusan nila keselamatan nila kumadati. Jadi paingkana gid isuanggat ay harta benda tidak kira di dom pamagunan kamila datit igitan damay suruga nga mantad ka itimato korohian to komintong ngay
ilo ni milepop mogompong dati dot moni mong ilo harata dot rumi ka tayo suruga. Oke, ayat 24. Moti harasangulun pia ikanu dot mananganu dot dua tuan dua tauki sekira napod iya di isya na po nga orohyan di tiso nga aratan di tiso isya nagi kadaw nga osatia kumadi tiso nga mamaduli di tiso iyo kayo na po kanu dot tumanud kumad kinorohingan nagi mamon. Ino pa inoratian ko nga itino po kamo yan do mamon nga rogon ka kuda di gulo. Nga sa takatapodit ng nintangan ko terjemahan dat aruhay nga itino po kamo yan do mamon nga nununuhit usaha dati magihum ba kauntungan dit apin topot. Omne nagi pokoy to dat karay ta harta benda kausinan. Ila kamuyan da mamon. Kamuyan na po di dilo nga itino po kahaharan kinorohingan. Nga misa api pa madilat dilo. Atapot dagi mati. Ina pa'y asaru dat milom magampuang dati dat katangkiad mantat kinorohingan. Nga itit magihum makahaharan. Susah yung matigadid ay so kapiya kahaharan ki ay so tusin sumakit nendo nga nundo pakayan do balanja ki nga no kadilo kada nagisambo oretan nilat mong abdi it asilih takod no kadi hamba uang ki right ko kahaharan mantad digi kadaw lo kahaharaan nga asaru dot momon say dati dot otong kiadan dati lo harata demilo dati igitan demay dila suruga pengkuro antakan dot tadaw kondarangan hingga pilihan dati gi kadang-kadang hari sabat nga ay kapili takoy lo kamunda kaharan pamagunan nga gumo na pa kabaling kahangan lo ba ilo kamunda mystery kadaw lo gi dari segi pekerjaan kabaling kahangan dati hari karaja hari sabat hingga pilihan toko may kakaraja kita ditanak ujung-ujung itanak nga pengkura ka pomoboros ilo nga naubah sedih timpunan itanak nga hormatid karait kare sabat iya nagi magangat ay ilo no agayo kaboling kahangan ilo nga nuno no pohit right ko magampong got kantakan dati domoni mong gaharata do suruga mangimbaya to keluarga dati paganakan dati dat rumikot kumakin orahingan nga may ito ko na pasarahaw kumakin orahingan moidah dat ino pohit pagumpuang hindi nga oratian nila tanganak iati ka daw nga lansanon datit koidu to komantadit nuno po hikantakan na pamagunan imilo da magangat dati dat koin sadu mantado kinorohingan kada na di po sa bidadari oy. Jadi ino pa'y harata naratian dati di kasobon ba no ay so harata mil digitan dati suway ka iti keluarga dati karuhang pangatanganak dati miloh ta kono gid ay manginjili la susuhay nga secara nugelat yun lo kada ta ko po sa duo
ilat keluarga dati ilo na da igitan dati paing kura ko posian ni lo suruga to kano ko ilong paing kura tuhiti to ko po nga anto kano po hit mila to kay mila dati pendalanan da damot to kan tipo magunan ihoti nga agumoy paguhatan ko paing kura maditi ka nga manto kano po hit milo dati pendalanan do hiti pemagunan hamba tudipon. Wah. Tok anaruh pada adi lo nga pukulan na mo pamadi Oke, jadi pohilon to kono pelajaran nati do no. I will go to kono. Dot mengimbayat do keluarga dati rumikat kumakin ringan. Kung sikaw do kinapagyampayan dati di kaswabon do no. May toko kago pasaraha kumakin rohingan kaboling kahangan dati isuang na keluarga karuhang tanganak isyo nakasarit pasandihan dati dat kagatan dat nunu himilem magampuang dati magangat keluarga dati minsan mo kumakin rohingan. Mo bisusuay katapurimanan Toriri mo Gato sinruan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon No kitang balut Yesus kasasarit korong memori Ay soko irat sinunod kada ketoro Yesus nason dihon Kanang taka misi sa diswa nga sambayang kinarahingan isang kerajaan sorga kasuabon di bayno na insan po dat nawayan dahay karait dat keluarga dahay isuang kat katumbayaan dat tumanog dia tumbay na head o gumo at pagampung karagon pagumo pangimbayat taragon dat papainsadu iyahay karuhang nagitanganak dahay darumikat kumadia hinggad iri na dahit panatasan di rogon da mamaratu moy itinupo pisampuruan dahay di pamagunan isuang iso keluarga nga akatilombus dagi sambahilad suruga ang pamagunan dawa paingka nagi isuanggat keluarga di tanganak nud timpu dadendo atumbay nehay dat ipagilitan dahay nga harati keluarga nang babak ang magyagalo katumbayaan mantad ko ikaruhang itapa itina tay kay tanganak nga sontob dit patilombus sa paintanud dia may nailo anuay kagiratan kagarason ng tinsasamod mo'y tumilombus silo dat gumirot tumanod dia paingkanagit keluarga dahay nakatangkiad mantad dat kebenaran nga inapailan sanan dahay nga insanta daw da sumanu harahot timpu kasiwatan dilo dat langadon gumuli kago isuanggat katumbayaan ng pananudan kumadia kasuabon diti sumambayang daghay muntakit keluarga di nontok dat bencana alam maya ditip
masaala luyod, may nilaan way pangintirungan, anuan nagi dat kasabaran dat tumaguang, tu atumayan had iti kadaw nga iso mantadet akibat mantadet dosa da pamagunan. Kada da pologoso it kasiwatan di gunoon di rogon da mamaratu dat iman di lo kumadia. Miyampay dahay iswanggot pagindalanon nagi karaja pasien da tadaw da bay no. Isang mo kasuwabo na suwab nga kapag yampay kaguhad iswang at pisi sa anite. Tinasamayang dahay iswang aran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung si kaudat kinapagyampayan dati, kada lihuay, kapiruba ta kakagudat, kasuwabon na suwab. Hinuko po.